umuyobozi w'ikigo cya Afurika gishinzwe kwirinda indwara atangaza ko hakenewe izindi nkingo za COVID-19 ziyongera kuzitangwa mu mugambi wa COVAX niba ibihugu byifuza ko nibura 60% by'abaturage babyo babasha kwikingiza. U Rwanda ruri mu bihugu byabonye kuri izo nkingo kuwa gatatu rwahawe izirenga ibihumbi 340 za AstraZeneca. Muri Senegal habaye ubushyamirane kuwa gatatu ubwo umuyobozi w'abatavuga rumwe na leta Ousmane Sonko yatawe muri yombi ari mu nzira ajya kuburana ibirego byo gufata ku ngufu, wasobanura ko bishingiye ku mpamvu za politiki. Naho muri Nigeria abanyeshuri b'abakobwa bose 279 barekuwe muri cyumweru n'abari babashimuse bahujwe n'imiryango yabo ku musozi wa Njagebe. Abanyarigeria banenze Ubufaransa kubera iyicwa ry'impirimbanyi y'ubwenge bwabo yishwe mu mwaka wa 1957. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yemeye ko abasirikare b'Ubufaransa aribo bishe iyo ntwari Ali Boumengel nyuma bakabihishira.